دا وایي چې دی د خوسیره د کومیت په نامه باندې دی او عموما د غویانو نه په 12 میاشتنۍ کې سپرمګیر شروع کېږي دا ډېر ځوان دی. Die Vollschwester zu Paolo wurde von der Familie Bayer im bereits frühfähigen Alter auf der Top-Genetik-Auktion im letzten Jahr gekauft und somit wurde Komet auch im letzten Jahr geboren. Die Großmutter Miracle war 2 Jahre vorher auf der TGA 2020 verkauft worden und hat für eine Vollschwester Paolo halt wieder 2 Jahre vorher. Nochmal 2 Jahre früher bei der TGA 2018 wurde die Urgroßmutter, die Kindertochter Madison, auf der TGA ersteigert. Und aus der ist unter anderem Haltung hervorgegangen. So, after 2 generations of top genetic purchases by Carlos, now comes Komet with a family with a history consisting of 3 top genetic purchases. Since then, Michigan was purchased by the Bayer family at the top genetic auction in 2022. دا د یو ډېر ښه کورنۍ نه دی د اکثره د مورګانې په بچو کې په ښه دغه کې خرڅ شوي دي And 2 years before that, at top genetic auction in 2018, the great grand dam Madison Finder was purchased. And she is the dam of Calvin, so she is up the same family. Komet bietet ein Zuchtwertprofil, welches keine Wünsche offen lässt. Er bietet neben einer guten Milchmenge und positiven Inhaltsstoffen ein Spitzenexterieur. مهمه دا نه ده چې هغوی د څومره غټې یا څومره وړوکي مهمه دا ده چې هغوی څومره تغییر راوړلی شي په نسل کې دا راټول عامه خبره ده. Zugleich liegt ein Einfluss des Gesundheitsmerkmalen deutlich durchschnittlich und Stärken im Klauen- und Rebbogenbereich. Komet ist auch Roboter geeignet. Komet offers a really varied profile that ticks every box. In addition to a good milk production and positive components, he offers a top combination profile with OSME 135, especially the other with 135. He offers a medium relay angle and longer teeth as designed by many. At the same time, he is really above average in all systems and head frames with strength in the loop and the repro.